Reka mbasuze mbe n'ikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 22 Gicurasi 2025. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu Rwanda turakubwira ko u Rwanda n'Ubufaransa baganiriye ku kibazo cy'umutekano mu karere. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko abasirikare ba RDC basabwe kwitegura intambara yo kwirukana M23. Tukiri hanze y'u Rwanda turanyarukira muri Kenya, tukubwire ko muri Kenya umugabo yatawe muri yombi azira gutaburura umurambo wa se. Amakuru yacu kandi turakomereza muri Costa Rica, tukubwire ko injangwe yafatiwe muri gereza ikwirakwiza ibiyobyabwenge. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuyahere mu Rwanda, tukubwire ko u Rwanda n'Ubufaransa baganiriye ku kibazo cy'umutekano mu karere. Leta y'u Rwanda n'iy'Ubufaransa baganiriye ku bijyanye n'ubufatanye ndetse n'ibibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ingingo yaganiriweho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubutwererane Olivier Jean Patrick Nduhungirehe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean Noel Barrot. Aba bombi bari i Buruseli mu Bubiligi mu nama bahuriyemo yahuje abaminisitiri b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU n'umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi EU. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Minafete yatangaje ko abaminisitiri bombi baganiriye ibiganiro bishingiye ku butwererane ndetse n'ibibazo by'umutekano mu karere. Yagize ati baganiriye ku mubano, amahoro n'ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean Noel Barrot aherutse mu Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa Mutarama 2025. Yari yoherejwe mu Rwanda nk'intumwa ya Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu rwego rwo gushaka umuti w'ibibazo biri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Icyo gihe kandi Jean Noel Barrot yakiriwe na Perezida Paul Kagame baganira ku bufatanye busanzwe hagati y'ibihugu byombi ndetse n'uburyo bwo guteza imbere amahoro mu karere. U Rwanda n'Ubufaransa bisanzwe bifitanye imibanire myiza mu nzego zitandukanye. Muri 2024 Ubufaransa bwasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu iterambere n'u Rwanda, aho buzatanga miliyoni 400 z'amayero azafasha mu guteza imbere ibikorwa by'uburezi no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere mu gihe cy'imyaka 5. Muri uwo mwaka kandi ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda n'iry'Ubufaransa yasinye amasezerano y'ubufatanye ku wa 29 Gicurasi agamije guteza imbere uyu mukino mu bihugu byombi. Muri 2023 leta y'Ubufaransa binyuze mu kigega cyayo gishinzwe Ubufaransa Agence Française de Développement AFD yasinye na guverinoma y'u Rwanda amasezerano y'inguzanyo ya miliyoni 75 z'amayero azifashishwa havugururwa ibitaro bya Ruhengeri. Hasinywe kandi amasezerano ya miliyoni 16 z'amayero azifashishwa mu guteza imbere ibikorwa remezo mu turere two mu cyaro. Umubano w'ibihugu byombi warushijeho kuba mwiza nyuma y'uruzinduko rw'amateka Perezida Emmanuel Macron yagiriye mu Rwanda muri Gicurasi 2021. Muri Kamena 2024 Perezida Kagame yakiriwe na Perezida Emmanuel Macron mu biro bye. Mu kwakira ko mwaka kandi Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bitabiriye inama ya 19 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bikoresha ururimi rw'igifaransa by'ibihugu mu muryango wa OIF. Amakuru yacu reka tuyakomereza hanze y'u Rwanda, tuyahere mu gihugu cya Kongo. Tukubwire ko abasirikare ba RDC basabwe kwitegura intambara yo kwirukana M23. Umuyobozi w'intara ya gatatu y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Pacifique Musunzu yasabye abasirikare ayoboye kwitegura intambara yo kwirukana abarwanyi b'ihuriro AFS M23 mu bice byose bagenzura mu burasirazuba bw'igihugu. Lieutenant General Masunzu yatanze iyi nteguza ubwo yasuraga abasirikare bakorera muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Igice cya AFS na M23 yavuyemo muri Mata 2025 kugira ngo ibiganiro byabo na leta ya RDC bibeho muri Katari bigende neza. Uyu musirikare yatangaje ko abasirikare bafite inshingano yo kurinda igihugu cyabo kugeza babohoye ibice byose byafashwe na AFS M23 nibemere ko biguma mu maboko y'umwanzi. Ati dufite inshingano zo kurinda iki gihugu kugeza tubohoye igice kigenzurwa n'umwanzi. Mugomba kwitegura mwirinda ibirangaza, mwitegura ibitero nibabatera muzasubize, muzabashushubikane kugeza mubakuye ku butaka bwacu.
Lieutenant General Masunzu yagizwe umuyobozi w'intara ya gisirikare ya gatatu mu Kuboza 2024. Yari yizwe cyane na Perezida Felix Antoine Tshisekedi nk'umuntu usobanukiwe neza uburasirazuba bwa RDC uko yavukiye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aranahakorera. Gusa mu gihe cy'ubuyobozi bwe ingabo ze zatakaje ibice by'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Goma, Bukavu, Sake ndetse n'uruhande rwose rw'ikiyaga cya Kivu muri RDC. Nubwo Lieutenant General Masunzu asaba abasirikare ba RDC kwitegura urugamba, leta y'iki gihugu na AFC M23 muri Mata 2025 byatangaje ko byagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano mu gihe ibiganiro bikomeje. Imvugo ya Lieutenant General Masunzu ica amarenga ko hari ibyo impande zombi zitumvikanyeho ndetse ko bishobora gutuma intambara isubukurwa igafata intera ikomeye. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cya Kenya. Tubwire ko muri Kenya umugabo yatawe muri yombi azira gutaburura umurambo wa se. Umugabo w'imyaka 28 wo mu gace ka Uasin Gishushu muri Kenya yatawe muri yombi azira gutaburura umurambo wa se witwaga Stephen Lono. Stephen Lono yashyinguwe muri 2020 gusa kwa 21 Gicurasi 2025 umuhungu we nibwo yamutaburuye. Abatuye muri aka gace babonye uyu musore ari muri ibi bikorwa byo gutaburura se maze bahita bahamagara inzego z'umutekano. Polisi yatangaje gukekwa yafashwe yicaye mu irimbi nyuma yo gutaburura umurambo w'umubyeyi we ashaka kuwukura mu mva, ndetse ahita afungwa kugira ngo akorwe iperereza ryimbitse. Ntabwo haramenyekana icyo yari agiye kumaza, ariko polisi yasobanuye ko gutaburura umurambo wari ushyinguwe ari icyaha gikomeye ndetse uwagikoze agomba kukiryozwa. Uyu murambo wongeye gushyingurwa mu gihe iperereza rikomeje. Reka amakuru yacu tuyakomereze hanze Afurika. Twubwire ko injangwe yafatiwe muri gereza ikwirakwiza ibiyobyabwenge. Abacungagereza bo muri Costa Rica bafashe injangwe yinjizaga muri gereza ibiyobyabwenge birimo urumogi na kokayine mu masaha y'ijoro. Iyi njangwe yafatanywe grama 235 z'urumogi na grama 67 za kokayine mu dupfunyika tubiri bari bayihambiriyeho. Minisiteri y'ubutabera muri Costa Rica yatangaje ko injangwe yafatanywe igihanga ndetse amashusho yashyizwe hanze agaragaza umucungagereza yurira uruzitiro rwa gereza afata iyo njangwe batangira kuyihamburaho ibyo biyobyabwenge. Itangazo rigira riti mwakoze kwihutira gutabara, injangwe yafashwe yamburwa ibyo yari itwaye bitaragera ku mfungwa. Iyi njangwe yahise ishyikirizwa ishyirahamwe rishinzwe kwita ku nyamaswa. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagizweho nanjye Jean Harerimana. Ngusaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.